Yes, twongeye kuba ikaze aho muri hose mukurikiye iyi channel ya David Official TV, aho tugiye kugaruka ku makuru atandukanye ari kuvugwa mu ikipe ya Manchester United. Turibanda rero ku bakinnyi bashobora kuza, haba abakina basatira, abakina mu kibuga hagati ndetse n'abakinnyi bakina ku mpande. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera ku bakinnyi bakina basatira ikipe ya Manchester United irimo yifuza. Uwa mbere ni umutaramu witwa Victor Gyökeres, wakiniraga ikipe ya Sporting Club yo muri Portugal, aho Amorim yifuza kongera gukorana n'uyu mukinnyi nyuma yo kumutoza n'ubundi muri ikipe ya Sporting. Undi mukinnyi ukina satira wifuzwa n'ikipe ya Manchester United ni uyu mutaramu witwa Victor Osimhen. Hari ibiganiro byo kumugura ndetse harimo kashobora no kuza kuzasimbura umutaramu witwa Rasmus Højlund. Undi mutaramu ushobora kuza muri Manchester United yitwa Matheus Cunha cyangwa se Matheus Cunha, ukinira ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Ikipe ya Manchester United yamaze gutangiza ibiganiro byo kumugura ku mafaranga agera kuri miliyoni 62,500 by'amayero. Undi mukinnyi wifuzwa n'ikipe ya Manchester United yitwa Jean-Philippe Mateta, ukinira ikipe ya Crystal Palace. Yagaragaye nk'umukinnyi ushobora kongera imbaraga mu busatirizi bwa Manchester United, bituma rero ikipe ya Manchester United imwifuza. Undi mukinnyi yitwa Benjamin Seseko, ukinira ikipe ya Leipzig yahariya mu gihugu cy'Ubudage. Uyu ni umusore ufite impano ikomeye uri mu ntego za Manchester United, aho yifuza kumusinyisha muri rigura n'igurishwa. Noneho tuvuye ku ruhande rw'abasatira, reka tujye ku ruhande rw'abakinnyi bakina hagati mu kibuga. Manchester United irifuza umutaramu witwa Chris Reed, ukina mu ikipe ya Sunderland. Uyu ni umukinnyi muto w'igikundiro ushobora kuzana amaraso mashya mu kibuga hagati mu ikipe ya Manchester United. Undi mukinnyi Manchester United iri kwifuza ni umutaramu witwa Martin Batalina, ukinira ikipe ya Dinamo Zagreb. Mu by'ukuri uyu ni umukinnyi wo hagati ufite ubushobozi bwo kugenzura cyangwa se gukontorora umukino. Undi mukinnyi mu bakina hagati wifuzwa n'ikipe ya Manchester United harimo umutaramu witwa Ryan Cherki, ukinira ikipe ya Lyon mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu mukinnyi witwa Ryan Cherki yatanze umusaruro mwiza muri shampiyona y'Ubufaransa, ndetse bituma ari mu bo Manchester United yifuza cyane. Undi mukinnyi Manchester United yifuza kuza kubafasha mu gihugu hagati ni umutaramu witwa Eberechi Eze, ukina mu ikipe ya Crystal Palace. Crystal Palace United iri gukurikirana uyu mukinnyi kugira ngo azasimbura abakinnyi bashobora kugenda. Undi mukinnyi twakubwira ni witwa Francisco Trincao, ukinira ikipe n'ubundi ya Sporting Club. Uyu mukinnyi twibutsa ko yigeze gukorana na Ruben Amorim, uyu mutoza Manchester United, akaba ashobora kongera gukorana nawe muri United n'ubundi, aho babanye mu ikipe ya Sporting Club yo muri Portugal. Undi mukinnyi ari we tugiye gusoreza muri aba Manchester United yifuza bakina basatira, noneho tujye mu bakinnyi bakina inyuma cyangwa se abadefenseri, aho Manchester United yifuza uyu mutaramu witwa Goncalo Inacio, ukinira ikipe ya Sporting Club. Uyu ni umwugariro ukomeye ushobora kongera imbaraga mu bwugarizi bw'ikipe ya Manchester United. Undi mudefenseri Manchester United ishaka ni uyu mudefenseri witwa Alejandro Balde, ukinira ikipe ya FC Barcelona yo muri Espagne. Ni umwugariro ukina ku ruhande rw'ibumoso urimo bo Manchester United yifuza. Undi mukinnyi yitwa Jean-Claire Todibo, ukinira ikipe ya West Ham. Mu by'ukuri uyu ni umwugariro ukomeye ushobora kongera uburambe n'imbaraga mu bwugarizi bw'ikipe ya Manchester United. Undi mukinnyi tugiye gusorezaho mu bakina b'abadefenseri ni umutaramu witwa Patrick Dorgu, ukinira ikipe ya Lecce. Uyu nguyu United yamaze kugirana amasezerano cyangwa se ibiganiro n'iyi kipe ya Lecce yo mu gihugu cy'Ubutaliyani kugira ngo babashe kugura umutaramu witwa Patrick Dorgu. Mu by'ukuri dusubiye inyuma gato, abakinnyi bashobora kuza batayizamu tubonyemo Victor Gyökeres, Victor Osimhen, Matheus Cunha, Jean-Philippe Mateta na Benjamin Seseko. Abo bakaba ari abakinnyi Manchester United yifuza bakina basatira.
abakina hagati tubonyemo uwitwa Chris Rigg ukina ikipe ya Sunderland, uwitwa Martin Batulina ukina ikipe ya Dinamo Zagreb, Giovanni Kwenda ukina ikipe ya Sporting, umukinnyi ukiri muto witezweho kuzamura urwego rw'ikipe ya Manchester United mu gihe yaba imuguze. Abakina ku mpande harimo umutana witwa Ryan Cherki ukina ikipe ya Lyon, Eberechi Eze ukina ikipe ya Crystal Palace, Francisco Trincao ukina ikipe ya Sporting Club, umutara witwa Tyler Dibring ukina ikipe ya Southampton. Abakina inyuma cyangwa se abadefenseur tubonyemo Goncalo Inacio ukina ikipe ya Sporting, tubonamo Alejandro Balde ukina ikipe ya FC Barcelona, tubonamo umutara witwa Jacques Todibo ukina ikipe ya West Ham, ndetse n'uyu mutara witwa Patrick Dorgu ukina ikipe ya Lecce yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Noneho amakuru yacu tugiye kuyasoreza muri aba bakinnyi bashobora noneho kugenda cyangwa se bashobora kuva mu ikipe ya Manchester United. Wa mbere ni umutaramu witwa Bruno Fernandes, kapiteni w'ikipe ya Manchester United, ari kwigwaho n'ikipe ya Al Hilal yo muri Saudi Arabia, yamuhaye amasezerano ndetse n'amafaranga ari ku rwego rwo hejuru kugira ngo azabashe kujya muri ikipe. Undi ni Anthony, nyuma yo kugarizwa yo kugurizwa muri Real Betis, ashobora kutizwa muri Real Betis, ashobora kugurishwa burundu. Undi ni umutara witwa Kobe Mainoo, ashobora kwanga kongera amasezerano aho ashaka amahirwe ahandi. Undi ni umutara witwa Casemiro, aho Manchester United yiteguye kumurekura, ndetse ashobora no kujya mu ikipe ya AS Roma. Akaba ari uko rero byifashe mu ikipe ya Manchester United. Turabashimiye rero mwebwe mwakurikiye channel, kanda subscribe kandi like niba bakunze iki kiganiro, hanyuma ibindi tuzajya tugenda tubana 5 kuri 5. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda neza cyane.